Kak. Mana berasi lempang badan kata kalang arut jauh mana bagah-bagah beleng weng baku let put di karaya tak salah benar tak ingat bacut menurut tengku pegah urang nyotan kajak but begitu pulih ayah takut nang sinut kalau itu kang kasya wakil meraka rusabe yang jadi badan lon kuta badan wajah kemawe keingat itu untung roh saya urokan musre pangkaletan neguo jina kusanu pike boleh nudunu ia merau ajak pusing untuk baca boleh nudunu ia merau ajak pusing untuk baca. Jak pusing kau baca ke dia? Han elong tin sabe-sabe sampai hati anak cadawa tak semegahkan kau fikir tepi hati anak kau kira kesuai urang cimatra beta je fikir legata kena kami engkau baca kena petolong muria kehai made ari sabe lenji pakai tinggi turia ambek ne pusing engkau baca baji pajogungan sirah cukup merasa yang benar laki di dalam harga bah nilang tak bunga sirah hai de ari yang metua bakal pegah bacut mana berasi lempang badan kata kalang arut ya umum bagah-bagah beleng weng baku let perut di karaya tak salah benar tak ingat bacut menurut tengku pegah urang nyotan kajak but begitu pulih ayah takut kaki nang sinut Han elong tin sabe-sabe sampai hati anak kadawa tak semegahkan kau fikir tepi hati anak kau kira kesuai urang cimatra beta je fikir legata kena kami engkau baca kena petolong muria kehai made ari sabe lenji pakai tinggi turia ambek ne pusing engkau baca baji pajogungan sirah Ngon asam cukup merasa yang benar laki di dalam harga bah nilang tak bunga sirah jaga pusat bawah ate baik pakai ada menaat jina pun tak muja
Kalau Aceh di gini ya. Indah. Mana berasi lempang badai kata kalang arut jauh mana bagah-bagah belang weng batu lekut di karaya tak salah benaka ingat bacut menurut tengku tegah urang nyotan kajak but begitu pule ayah takut kaki nang sinut kalau itu kasya wati pura karu sabe dan jadi badan lon kuta badan wajah kemawe ingat ke untung ro he urang kana mutre pang taletan ne duo jina ku sonu tike belene duo nu yamro wajah pusing untuk bace belene duo nu yamro wajah pusing untuk bace jak pusing kau baca ke dia? Selamat datang Bapak. Han elong sabe-sabe sampai hati mana kadawa kasih megahkan kau fikir tepi hati mana kau kira kesuai urung cimatra beta je fikir legata kena kami tengkot baca kenapa palang meriah ngereng made ari sabe lenji pakai tinggi turia ambeknya pesing engkot baca baji pada bungan sirah Bahnelang tak bungan sirah hai de ari yang mestua bakalan tegah bacu mana berasi lempang badan kata kalang arut ya mana bagah-bagah belong weng bak kulit trut di karaya tak salah benaka ingat bacut menurut tengku pegah urang nyotan kajak but begitu pule ayah takut kaki